dore urunguru ni rwo rutare ngo ndabaya hakuragamo ubuki aha niho ndabaya yahirimye arimo hakura ubuki ubundi kubera inda ye nini abarirenza barapfuye da hajya azenguruka hose hanyuma uko turi uku nguku tureba ni mwese n'ubundi turajya mu bwato yose ifata hagati y'isaha n'igice cy'amasaha abiri mwebwe rero hari n'igihe muhakunda bikaba byaba natatu nk'uko mufite abana nk'ukarwa k'amahoro kubera ukuntu hari ahantu heza ho kogera reka tuborohereze dufite igihe gitoya mu bwato kuko dufite igihe kinini mu koga oya turagaruka turagera hano kuri golf kandi turabanza twoge iyi mvura nijya kuza tujye mu bwato twugame ushaka kunyara genda mama kwereka aho nyara isaha imwe n'igice n'amasaha abiri n'isaha n'ibihumbi 60 ariko mufuza agatureka tujya ku aya ni amafaranga kabisa Visit Rwanda rwose Visit Rwanda Visit Rwanda Karongi Uturwa Kiyaga Rwanda ni rwiza kabisa u Rwanda ni rwiza Rwanda ni tambarara Rwanda ni amahoro Visit Rwanda kabisa rero hoteli nyinshi zose inyinshi zose nuko ziba zimeze zirazirebera zose zirakurikira zikaba zaraguze umugizo wose ari byo bitandukanye n'aya kwa muganga kuko bafite amahoteli meza kabisa arahari Kibuye Karongi ewewe Kibuye Karongi kabisa ahantu heza ho kuruhukira ugatembera ukaruhuka ukarya ubuzima ukarya isi baba we ubuzima mu Rwanda ni bwiza kabisa ubuzima mu Rwanda ni uburyohe
Visit Rwanda, visit Rwanda. Woo! Yes, yes. Oh yeah, oh yeah. Iri ihera ku mazi. Iriya ni Delta. Delta Hotel. Ariko Delta nayo urabona ko yubatse nk'ama esikariye ava ku mazi akagera hejuru.